Alright, for today's video guys, review tayo Badja RA200 FI 2022 model. Alright, Badja RA. Ito yung bracket niya para sa pasahero sa harapan. Dalawa yan, kabilaan. Yun, yung windshield. Yung harap niya. Chuy ka na bay. Ito yung suspension sa tubang. Oh. Ito, ara. 8 inches ang diameter. Bracket. Dari sa sulod na siya pultahan. Tapos yung bangko leader, leader type. Yun. Siya ay seat belt sa tulo ka pasahero. Tulo sa likod, tatlo sa harapan including yung driver. So yan yung dashboard. Sa ibaba may ilaw, yun may ilaw. Tapos diyan may MP3. Yun, MP3 yan. Tapos yung saksak mo lang yung USB mo dyan pag may gusto ka dun sa USB. Yun. Bago na yung side mirror, hindi yung bilog. Dati bilog siya, ngayon rectangle na siya. Tapos dito sa likod, yan yung likod niya. Yun. Cash price 194,000. So kung mag monthly kayo, depende na yan dun sa store na pagkukunan nyo. Kabila naman na bracket, madali lang yan ikabit ni Poging Manong. Tapos dito tayo sa engine. Engine displacement 199cc. Tapos 10 horsepower, manual, gasoline. Yun, yung air cleaner. Ang fuel tank capacity 8 liters. Yun. Tapos yung weight 1,300 mm. Tapos yung gross weight niya 670 kilograms. Wheelbase 2,000 mm. Oh, ang ganda ng suspension na sa ilalim guys. Parang kotse yan pag nakasakay ka na. Tapos yun. So ano pa ba? Engine performance. Top speed 65 kilometers per hour. Pero papalo pa yan ng 80. 4-stroke air cooled FI engine. So compression ratio 9.7:1. So ano pa? Yun. Dalawang spark plug. Gasoline engine. So yun. Kabit na ni Manong ang upuan sa harapan. Badja RA200 FI. Latest model 2022. Cash price 194,000 pesos. That's all for today's video, Badja RA200. Salamat sa panonood. God bless. Bye-bye. Don't forget to subscribe.